Eżis telespettaturi ta' F-Living Channel, nilqakom għal dal-ewwel programm tal-iskeda tax-xitwa u l-ewwel programm tas-sena Il-Verità. Issa naħseb drajtuni għax kemm il-darba twaqfuni wkoll fit-triq jew fejn iltaqa' magħkom u tgħiduli li taraw il-programm u kemm qed jinżel fil-qlub tagħkom l-importanti li meta jinżel fil-qalb intom toffru ruħkom lil mulej ħalli salvaw u tgawdu għall-eternità. Mela, l-aħħar programm tal-iskeda tal-ħarifa konna tajnikom rigal tal-miliet. U llum santikom rigal tal-ewwel tas-sena. Sa nitkellmu dwar il-kreazzjoni ta' Alla. Ħanaqralkom tinsew tiġibu dejjem il-Bibja, ħadejkom, irrid infakkarkom li għandi il-paġna fuq Facebook, Il-Verità, u anki dal-programmi qegħdin jittellew fuq YouTube. Jekk joġobkom għamlu like u subscribe. Is-subscribe hija importanti ħalli meta intom tafsu subscribe jibdew jitilawkom in-notifications u tibdew tindunaw li jien inkun tellajt programm ieħor u tibqgħu issegwu ħalli titgħalmu iktar mill-kelma tal-Alla u tkunu tafu xi tfisser. Jien għadni immur sal-ġurnata tal-lum il-Bible Studies u għadni nitgħallem għalkemm ili iktar il-fuq minn 13 sena jiena li jiena kreatura ġdida fil-mulej, born again, imwilda mill-ġdid. Mela, ħanaqralkom minn Ġenesi 3 versi kull ma sa naqralkom għax imbagħad ħanorikom feature. Ġenesi kapitlu 1 kif tibda il-Bibja. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U kienet l-art taħwit u baħ. U dlam kien fuq il-wiċċ tal-abbissi u fuq il-wiċċ l-ibħra kien jittajja l-ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl. U d-dawl sar. U ra Alla id-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ. U dak kien l-ewwel jum. Ħanaraw il-kumplament f'dan il-feature. Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning the first day. And God said, "Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters." And God made the expanse, and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so. And God called the expanse heaven. And there was evening, and there was morning the second day. And God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. God called the dry land earth, and the waters that were gathered together he called seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind on the earth." And it was so. The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning the third day. And God said,
Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth. And it was so. And God made the two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and the stars. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning the fourth day. And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarm according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. And there was evening, and there was morning the fifth day. And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them. And God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. And God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Min jaf kemm smajnijhom dawn il-kliem, u qrajnijhom ukoll. Imma wkoll għadhom sal-lum it-tfal tagħna jitgħallmu li id-dinja ġiet mill-Big Bang. Minn splużjoni. Meta minn splużjoni jkun hemm il-qerda. Allura, u smajna wkoll kemm il-darba li x-xjenza u l-Bibja ma jaqblux. Illum sa norukom anzi, kemm ix-xjenza timxi jitfit mal-Bibja. Għaliex ix-xjenza tfisser li xi ħaġa ġiet observata u esperimentata. U ħafna xjentisti jagħtu prova ta' dali hawn miktub huwa veru. Kif jista' kieku l-moħħ għax kemm il-darba nisimgħu imma dik min kitiba l-Bibja u kemm il-darba tilkom jiena, hija kitbuha n-nies bħali u bħalek, imma ġew ispirati mill-Ispirtu Santu. Kif jista' jkun bniedem jista' jgħid dan kollu? Sa nidħlu llum fil-font. Anzi, rrid ngħidilkom ukoll kemm inqatlu anke xjentisti għax reliġjużi kienu jemmnu mod, kienu jemmnu perkażu li d-dinja hija ċatta. Mentri jaħsra kieku raw xaw miktub fil-Bibja kieku dawk in-nies, ix-xjentisti ma kienux jinqatlu.
tal-ippruvaw affarijiet oħra. Fil-fatt, jekk immorru Iżajija 40, kapitlu 40, vers 22, insibu. U jammar il-fuq minn ħnejjiet l-art. Ħnejjiet, ħanegdilkom bl-Inglis ukoll. Ħanaqra mill-mobile għax għandi il-bibja wkoll id-downloadjata fil-mobile tiegħi. It is he that seeth upon the circle of earth. Jaħasra ċara u tonda. Ħallaqqakom għal-mistieden li din kienet il-ħolma tiegħi. Dan il-programm kont ngħidu mulej jagħmel li nwassal u li jkun għax u jgħix barra minn Malta, jgħix l-Irlanda, flimkien mal-mara tiegħu u t-tifel tiegħu, qed nirreferi għal ħija fil-mulej Ivan Fenek li huwa t-tifel tal-pastor ukoll li minnu ħafna tallimt anka dwar l-end times li kif kelli l-ewwel 3 programmi jiena tal-iskeda tal-ħarifa li minnek nirringrazzja l-mulejħi tal-li laqqani mal-mama l-papa tiegħek u miegħek ukoll u l-mara tiegħek għax jiena dberikt minn dan it-talim tagħkom. Qabel ma ngħaddu għar-riklami. Fuq x'issa tkellimna il-għala kienet daqshekk il-ħolma tiegħi li inti tinsertaw waqt li qed nagħmel daw il-programmi jiena. Għax naf dan it-talim kemm ħajidħol fil-fond fil-kreazzjoni tal-mulej. Kemm ittihom naqra x'għandna ftit minuti qabel ir-riklami u mbagħad nidħlu fil-fond wara. Ok, eżatt, fl-għonis Bonġu. Bonġu jew il-lejla xi xandar daqqa fil-ġija u fil-ħodu. Bonġu ġurnata, mela. Eżatt. Mela, li ħanamlu wara li dak il-filmat li għamilt, ħajtlu daqxej fiktar dettal biex din-nies tinsawx li dan huwa kemm daqxejn ta' tease. In-nies jistgħu mmorru fuq l-internet u jkomplu minn fuq li ħanurihom illum. Għax aħna keduna, ma jgħidux nkunu ignoranti, sawa, u mmorru fitxu. Ekku. U mmorru fitxu xanna nitalmu xinkunu nistaw nibbażaw li naqraw fuq il-Bibja u nkunu naraw li hija anka xjenza fil-isjem. Ħajkun hemm daqsxejn affarijiet, forsi daqsxejn naqa' dettali ma jimpurtax, nipprova nagħmilhom daqsxejn iktar faċli biex jiġu understood by everybody, if you know what I mean. Skużani għajt switch into English sometimes because certain terms. Le ma jimpurtax, ġili kelli mistidna li huma Ingliżi wkoll anke Taljani kelli. Ġifier internazzjonali qed isir dan il-programm. Imma kif kont qiegħda ngħid jiena, Ivan, li x-xjenza inti studjati xjenza, ġifiri gradwat fija wkoll. Inti meta kont qed tistudja darba smajtek tgħid ħaġa fuq l-ewwel 3 versi. Ħantuhom naqra daw qabel daw it-3 versi li qrajt jien fil-bidu. Qabel ir-riklami, tispjegahom inti? Tajt fuq l-space time. Illi l-atom fija 3 ingredienti, l-atom aħna kull ħaġa li hija magħmula fl-univers, ħanet kemm fuq id-dinja. Fid-dinja magħmula bl-atoms, ok? L-atoms fija 3 ingredienti huma space, time and energy. Issa, dawk huma actually versi fil-Bibja, fl-ewwel Bibja, fej il-Bibja tajt li ħalaq il-space, il-ħin u l-enerġija li huwa d-dawl. Hemm l-iskrittura fil-sen tista' taqra. Għax inti kont qed tiftakar għax iktar il-qudiem ukoll sa jgħid li ħalaq ix-xemx li fiha id-dawl. Ekku. Mela, f'tal-bidu il-mulej qiegħed jispjegalna li dak id-dawl tal-ewwel 3 vers li qiegħed fit-tielet vers huwa Għax id-dawl u l-enerġija. L-enerġija. L-space u għal-vojt, u l-ħin, ovvjament, għax hemm formula. Ħanaddu għal-riklami għax għandna ħafna u ħafna xi ngħidu. Riklami jibqgħu hemm, tinsewx iġġibu l-Bibja magħkom. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem.
Mela, nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità, fejn sa nidħlu fil-fond tal-kreazzjoni ta' Alla. U jekk dak ukoll li qegħdin jitgħallmu tfal u li d-dinja li la biljuni ta' snin ħaniskopru li d-dinja mhijiex daqshekk xieħa, ħanejdu hekk. Mela ħanħalli fidejk u ħalli fidejn Manuel il-kamera person tagħna u fidejn id-direttur tagħna x'minnu kollox Wilfred u nirringrazzjahom minn qalbi ta' dil paċenzja li jieħdu bina biex inwasslu il-kelma t'Alla. Inti bdejt titkellem fil-sienlu li fuq l-age of how old is the earth. Illum ħan nitkellem għax bdejt niprofa nara xaħjar namlu bil-ħin li għanna. U pers li bdejt, I was pondering what shall I speak about mostly. Illum li ħan nitkellem xorta jkun relatat li għattajt inti, pero għan nitkellmu fuq bħal Alla li huwa il-pittur, ok? Meta pittur jagħmel ritratt, jew pittura, sewwa, ma jagħmilx il-firma tiegħu fl-aħħar. Iva. Aħna ma ninsewx li Alla jaf il-futur u kien jaf li f'ċertu żmien ħajkun hemm xjentisti, ok, li ħajibdew jippruvaw japplikaw l-teorija tal-Big Bang. Allura x'għamel? Skopri, dan li qed ngħid ġifieri għamilt riċerka fuq jien ma skoprejtux jien ovvjament. X'għamel il-Mulej? Il-Mulej ħalla l-firma tiegħu fil-kreazzjoni tiegħu. Ġifieri u fejn ħallija li ma nistgħux inneħħuha li hija fid-dem, fid-dem u fis-sistema u fid-DNA. Issa biex nagħmel daqsxejn ta' introduzzjoni dawn il-formuli li ħanibda nuri ma toqgħodux tinkwetaw fuqhom, dan huwa biss biex nibbaża li qed ngħid jista' jiġi esperimentat u anke observat u riċerkat. Ġifieri fil-free ġifieri li l-ispettaturi jmorru fuq l-internet u jkomplu jistudjaw u jaraw forsi jiskopru affarijiet huma wkoll. Jiena ħantikom il-bidu ta' fejn intom tistgħu Timirħu. Ekku. Thank you tal-qettejni fil-klim. Ma tax nitkellmu bħalissa qiegħed, però ġifieri dika nistgħu naqlbu l-slide. Iki? Dik għadni kemm tina l-oħra jogħġbok. All right, issa li ħanaraw ċertu patterns u ġeometrija, ok, li kif għad qabel Alla ħallija fid-dem biex aħna nkunu nistgħu biex meta da żmien li qegħdin ngħixu fih bħallum li kulħadd jgħix li aħna ġejna minn xi kreatura oħra, ġejna minn xi ħuta jew hekk, ok? Issa Anke jew mix-xadini jew mill-lejbs. Ekku, għax taf, anyway, baj ma xidħol fija, għax ġerament, essaċ jgħidu li ġejna mill-ħut un bat dejna. Imma dik għal darbohra. Issa, hemm ċertu ġeometrija nħanaraw u kotolx ninkwetaw, jkun kollu spjegat bil-slide. Illi nistgħu nispjegaw kif immorru. Tista' tin slide l-oħra, please. Okay, mela di slide qed who's behind and what is the big deal with these powerful and interesting shapes? Have a look at these shapes, design and sequence. Okay, ġifieri. Mela. Okay. This is the golden ratio, okay? Din hija as a friend, jek tista' forsi nimpinġu xi ħaġa malajja hawnhekk li qed naraw okay? Jekk aħna nagħmlu rectangle, okay? U nipprovaw naqtaw kaxxa, ġifieri naqbdu dat-tul. U dat-tul nagħmluha kaxxa, all right, hekk. Kif qed naraw fuq l-iskrin. Nibqgħu naqsmuh dal-pattern, okay? Nibqgħu naqsmuh u jibqa' jiġġonġi, all right? Tajli biex ġej. Dawn huma ċertu evidenzi, all right? U ċertu shapes, jekk tistgħu naqilbu forsi l-slide. All right, hemmhekk qed naraw li provajt impinġin fuq. U hemm ċertu sekwenza ta' numri li jgħidulhom Fibonacci li skoprow, ok? Inti konna għamilna xi stu Fibonacci dan kombinazzjoni kont qed nara daqsxejn nagħmel riċerka kbira huwa apparentament Fibonacci himself
ma kienx l-ewwel wieħed illi skoprihom daw is-sekwenzi, imma kienu imma wkoll u speċi ta' kultivhom u allura ħadhom in-nom tiegħu. Kien xjentist, Fibonacci, Leonardo Bonacci di Pisa, ok? Leonardo Fibonacci. Issa jekk naraw dik l-slide li ġejja, hemmhekk direttur, tajjeb, dik li qed nipprova npinġini, qed taraw li minn kaxxa, ora minn żewġ kaxxi il-Fibonacci sequence li qed taraw hemmhekk hemm wieħed wieħed tnejn. Dik qiegħda ġejja l-formula 1 + 1 = 2, ok? Mbagħad 2 + 1 ta' qablu jiġi 3. 3 + 2 = 5 u nibqgħu għaddejjin hekk, ok? U taraw li l-kaxxi bil-kulurati qegħdin imorru l-istess sekwenza jikbru magħhom. Tajdli biex ġeħa naraw se jiġri issa. Iva le, Okay, vera direttur. interessanti. Ok, u dan pinġejtom jiena biex nipprova nfehmkom kif qed tikber il-kaxxa according to the sequence of Fibonacci, ok? Naraw slide l-oħra, please. Alright, the ratio between BNA approximately is 1 point. Dak huwa il-numru li rridu nżommu f'moħħna llum, il-1.618. Dak il-numru tista' hawn min, ok? Ipinġi bħalu pereżempju il-pitturi bħal Leonardo da Vinci, dak il-numru 1.618 użaħ anka biex ipitter u it's called the golden ratio, ok? U anka il-ratio divin anki se jaħlu Leonardo da Vinci. Dak jekk anke nagħmluh ġo frequency u naqilbuh f'mużika, jappilja ħafna lilna. Għaliex għax huwa n-numru li Alla jiena li nemnu li Alla uża biex jiddiżinja l-kreatura tiegħu. Jekk inkomplu fuq l-slides, qed naraw dik l-ispajri. Issa dik l-ispajri l-kull mieġi bdejna minn dik għalhekk għarejkom dik il-kaxxa. Mela nabdu dik il-kaxxa nibqgħu nagħmlu jekk naqbdu l-iżgħar kaxxa, orajt li hemm fiha dik, tidher dik iċ-ċirklu żgħira, pajna nkabru dak iċ-ċirklu jikber, dak eternitu jibqa' jikber. Infatti qed specifically a golden spiral gets wider or further from its origin by the factor of phi, okay? Li PHY jgħidulu. For every quarter turn it makes. F'kull kaxxa qed nibqgħu niżżumjaw ħanaraw dik id-dawra li qed naraw hemmhekk. Forsi tistgħu naqilbu l-slide, please. Dina, per eżempju, huwa l-ewwel ħaġa li nista' qed naraw il-bebbuxu hemmhekk eżatt. Ok, jekk nagħmlu superimposition naħseb id-direttur kieku jkun jafx qed nipprova ngħid. Jekk naqbdu dik il-kaxxa u nagħmluha fuq il-bebbuxu tidħol eżatt, ok? U hawnhekk qegħdin naraw bebbuxu hemmhekk. Il-kreazzjoni preċiża li ma jistax ikun tiġi minn splużjoni. Ekku. Għax jekk ikun hemm splużjoni, erda sa jkun hemm jekk jiena jien naf xi ħadd jagħmel bomba. U jinkiser perkażu jien naf il-bini u kollox, jew jinqered kollox. Da sa jarġa' jinbena waħdu. Jiena jkolli fil-isjen ovvjament naħdem ma' nies li huma jistudjaw bħali. U dejjem għax huma li jgħidu li ġara bit-teorija tal-Big Bang huwa li kien hemm l-elementi kienu qegħdin hemmhekk lesti, ġlat splużjoni u l-kombinazzjoni li hija kif għatlek ma nistax immur nikkavrija kollox fis-sien hemm partijiet inti taf konna. Importanti tgħidilhom din. L-esplużjoni, allura jien li ngħidilhom mela naqbdu żrinċ. Ok? Nitfaf fil-liquidizer. Namlu splużjoni nibqgħu nagħmluhom għal 10,000 10 million times l-esplużjoni naw kull inkwa atmosfera li jista' jiġi u naraw iż-żrinċ jiġi ħaj. Qatt s'issa ma qalli forsi jista' jkun li llum biex nirċevu telefonata jgħidu li hija tar nexxiet. Ma s'issa għadni ma nafx diġà. Issa għandi hemm riċerka oħra li tispjega kif jippruvaw kif il-Big Bang teorija spjegata, però u l-enerġija kif ċertu klimatizzazzjoni, però ċ-chances li jiġru hekk huwa ħafna kbir kważi possibbli. Issa nixtieq insemmi wkoll fuq dak il-firma li ħalla importanti. Dika hemm molecule li jisimha laminin, ok? Li hija forma ta' salib. Nistampinġijaw qiegħda xi ħaġa hekk. Ok? Disabuha fid-dem bl-electron microscope, ok? Issa T. U għalhekk aħna ngħidula issa l-firma tal-mulex, is-salib. Sewwa, issa.
Din biex ngħid, I'm only touching on it. Din il-molecule, right, minajra, aħna ma nistawx ngħixu. Għaliex, għax din il-molecule taqbad ir-raġġi tax-xemx, titrasforma f'enerġija biex ngħixu aħna jew mill-ikel. Hija ċellula. Issa, bħalma forsi n-nies jafu l-Big Bang qiegħda tgħid illi we evolve, jiġifieri irid ikun hemm xi ħaġa li l-ewwel tikbrila saqajja u mbagħad idea u tibqa' tevolvi f'miljuni ta' snin, okay? Però din il-mekkaniżmu li inti kull ħaġa li tgħix din il-laminin, all right? Li tista' anke flagellum ġel. Jekk ma tkunx kompluta ma taħdimx bħal nassa tal-Ġurdin. Nassa tal-Ġurdin kemm hi sempliċi, imma jekk neħħilha xi ħaġa waħda minnha, jekk neħħi l-molla ma taħdimx. Jekk neħħi l-injama ta' taħt ma taħdimx. Dan l-istess, dan il-mutur għax muturu, jekk inti tipprova timmaġna ħaj evolvi, jekk ikollu xi ħaġa da mhux evolved fiha ma tistax taħdem. Ma tistax. Il-ħaġa tibqa' tmut, tkun lesta. Allora tiġi kreata lesta din il-laminin, right? Allora bil-forsi rrid ikun hemm designer. Design. Bil-forsi rrid ikun hemm kreatur. Bil-forsi rrid ikun hemm xi ħadd. Exactly. U aħna li ħalla l-firma tiegħu wkoll. U ħalla l-firma tiegħu wkoll. U dan huwa għalina huwa Alla. Il-mulej, dak li nsejħulu missier fisem Kristu. U dan li ħan naraw l-għek intellaw slide miss direttur, please. Naraw iktar eżempji fejn dak id-design, right? Mela, aħna jekk aħna naqbdu nistgħu nħallu hemmhekk di għal-istadi slide. Jekk aħna naqbdu pereżempju perit ikollu l-pjanta sewwa u jgħid okej, mela jien ħanuża ħanagħmel kamra, ħanagħmel kmamar dan ċertu qisin. Illi f'dan il-każ aħna bdejna ngħidu l-1.618. Alright, dak li qed tinna fil-bidu. Ekku, issa dan il-1.618 li xal jekk Alla għażlu ma nafx, alright? Però huwa dak il-numru bl-istudju li bl-erf li tagħna l-mulej stess inna nafu li dan huwa 1.618 ir-ratio. Issa aħna raw ċertu eżempji bħal dak l-slide li għamilna fejn il-1.618 uża issa daw jekk qed tinduna sew immorru l dik il-kaxxa li spjegajt qabel sewwa. Ħanaraw li slide li miss, please, direttu. Anka il-Galaxy abbażat hemmhekk nistgħu naraw il-kaxxa qiegħda pinġuta fuq il-pattern tal-lemin. Naraw għandna dik il-kaxxa pinġuta eżatt fuq il-Galaxy. Qed tara Felicien hemmhekk? Xi ġmiel. Tajjeb. Iva. Mela jekk u anke id-dinja ċertu movimenti li d-dinja tagħmel. Dejjem dak il-pattern 1.618. Naraw slide hemmhekk qed narawha Felicien. F'annimal u fil- Mela. Tajjeb. Mela. Dak li joffra wkoll meta mar joffri t-tifel tiegħu. Iżak, mela. U saplilu. Rajtu l-rum kif Eżatt. Tajjeb is. Mela kien tellaw ċertu anke l-annimali u anke it-tfal fl-ultru joqogħdu f'ċertu pattern according to that design 1.618. But anke naqbdu xi ħaġa bħal din pereżempju hija xi ħaġa design li l-mulej jrid jagħmilha hemmhekk biex aħna Mela, din għandha xarra mxarra u din għandha xtella ċara hekk u ċertu id-design kif jiġi. Ekku. Jien qed jarġa' l-Bart għax kontilek li għamilta din meta kont għadek qed tgħixaw Malta, imma qed narġa' nemozzjona ruħi l-istess ħaġa għax kif nara daw l-affarijiet, di xinija? This is amazing. Dan huwa stock ta' xi ħaġa, rajt ma ngħid x'inhi hemmhekk. Illi dak il-pattern li rridu jfissru biha li dak il-pattern hija anka li tiftakar l bdejna li anka mużika. Jekk nagħmlu l-mużika ta' 1.618 Hz or 111 li jfisser dak il-numru, aħna nħossu ħanka ġewwa, right? Issa jekk naraw din l-istok tal-gvern, jew whatever ikun, mhux l-istok tal-gvern. Hemm livelli hemmhekk li huma 1.618 fejn qed naraw bil-vleġeġ homor. Fejn nies iħossu emozzjonijiet jridu jbijaw jew jixtru. U din mhix koinċidenza. Qed tifhimni ġifieri l-livelli ta' 1.618 hemm ċertu emotions fejn kif qed naraw f'dik il-graf u ċertu graf infatti jgħidulhom Fibonacci levels dawk. Okay?
li hemmhekk qed turi dinha mhux dibies iċ-ċar, dik parti minnha. U naraw li anke l-emozzjonijiet tagħna jaffettwawna Wow, f'dak ukoll. il-livell li hija. Mamma mia, xi ġmiel. U din hija DNA u kol qed naraw il-kaxxa, all right, il-fire appears throughout creation and in every physical proportion of the human body. Hemmhekk qed naraw il-kaxxa da superimposed fuq il-DNA. Okay, tiktar 1.618. Qed naraw il-0.618 qed taraħem fuq fil-isjen. U mbagħad hemm il-0.382 dak ovvjament U il-0.618. d-DNA f'kull bniedem hija differenti, u xek. Ekku, Fibonacci, tajli imma da Fibonacci, kif ħareġ bija da? Da kien rrit jagħmel esperiment li jara jekk jikkopja fnik. Alright, kif jista' jagħmel kombinazzjoni ta' mara u raġel ta' fnik, jikkupjom, mbagħad ikun hemm it-tfal jerġgħu jikbru, jibqgħu jikkupjaw biex ikun hemm ħafna fnik kemm jista' jkun f'ħin żgħir. U dik hija l-Fibonacci sinkwis, nibdek ngħid 1 + 1. 0 + 1 is 1. 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, u tiġi dik is-sekwenza bdejna ngħid. Jekk naraw din is-slide interessanti ħafna, li naraw anke dik ta' Leonardo da Vinci. Qed tara l-istampa fuq il-lemin. Iva, U Leonardo da Vinci kien juża ħafna l-Fibonacci biex ipinġi. Okay? Naraw naqra Għax jaf bħalma bdejna naraw dak l-istok ta' qabel jaf li jekk aħna naraw xi ħaġa li fih dak l-iskej joġobna, jattrattana għaliex għax hija aħna tinsiex li aħna magħmulin mhix bija Alla. eżatt. Okay, allura niġu tinsiex li Alla jrid jagħmilna meta għamilna perfetti. Eżatti, u li ma mutux kemm il-darba dnija, Din is-slide li ġejja vera interessanti qed naraw illi Kollha interessanti. Qed tara din Mela. di qed naraw anki dik jitkejlu bda jgħidulu Fibonacci scale, okay? Jo caliper, Fibonacci caliper. Fejn naraw aħna li s-subaj qiegħed jiġi ddiżinjat fuq il-1.618 bħal dik il-kaxxa. Ekku. Mamma mia. Hemm di slide minn għalija forsi li jmiss anka snin ta' u dak huwa l-Fibonacci caliper li qed ngħidlek qed tara ġifieri meta għamilt dan id-diżin. Okay? Hemmhekk li qed juri dik il-parti kbira tal-caliper hija din, hekk, okay, u mbagħad joħroġ isu dak iż-żgħir minn Mela hawn. żomm ħalli fuka, Ta' qed ikejjel din hemmhekk dak subajh. Ma subajh, tara? Iva. Sorry. All right? Tajjeb, Biex tajjeb bis. Dik hija biċċa għodda li jużaw ħaġa oħra din il-widna. Il-widna, il-widna ġifieri qed naraw hemmhekk evidenza qed naraw għall-kaxxa li penġejtilkom qabel fil-bidu. Sa jien forsi di ma penġejtix eżatt, però qed hemmhekk, all right? Naraw l-istaj, u snin, dik għalek li bdejt najdlek, meta naraw snin ikunu perfetti, naraw il-Fibonacci caliper hemmhekk, ok? Qed naraw li anka snin, qed naraw dak il-caliper fuq, qed naraw li qegħdin according to a certain pattern. Bħalma għatlek qabel meta l-benne juża l-pjanta. Eżatt. U bekk hemm wieħed daqiet qegħdin aħna nippruvaw li hemm designer wieħed għax kollox min għandu kollox perfett, xi ġmiel. Ekku, infatti issa biex imor naqfu xtajt il-Bible fil-stajt li jmiss. Dal-versi naraw li anka il-isin tal-arka, all right, li jagħmel l-Ark of the Covenant, hija anki 1.6, qed taraw il-1.6 hemmhekk, 1.66. Ġifieri dak in-numru 1.6, 1.618 qiegħed imsemmi fil-Bible ukoll. Ukoll. Issa ma ninsawx li aħna dik the Ark of the Covenant kienet fejn kienet jagħmel l-affarijiet importanti Mose fiha, right? Kien hemm għax Alla taħ il-qis eżatt u kif għandha tkun u fil-fatt kienet kellha wkoll kollox għall-annimali, kollox preċiż irid ikun hemm darba spjegajtilna. U anke t-tabernaklu. Eżatt, intendi wkoll. Xi darba rrid nagħmel lezzjoni wkoll fuq it-tabernaklu hemm ħafna u ħafna xi tajt. Mela. Nistax qed intik daqsxejn toma hawnhekk u n-nies jekk jistgħu jieħdu nota anke tal-versi tal-Bible li orejna. Jistgħu llum bl-internet tista' tistudja li trid. Bħalma għamilt jiena, ħafna riċerka li sibta mill-internet, ġifier daw l-slides mhumiex tiegħi, daw sibthom fuq l-internet li pubbliċi, ġifieri m'hemmx
Menx Memx ħabija. ħabi jew Le, hekk. menx ħabija. Ħanaddu għal-reklami għax diġà għaddinna il-ħin mela ibqgħu hemm għax verament hija interessanti bħas-soltu il-kelma talla ma jħassara ħadd kienet għada u tibqa' l-istess għal wara reklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Tilqakom għat-tielet parti tal-programm fejn qegħdin noħdukom fil-fond tal-kreazzjoni ta' xi ħaġa żgħira ta' il-kreazzjoni hija vasta. U għadna niskopru sissa l-affarijiet. Imma qegħdin taraw min jaf kemm dal-bebbux u kemm qbadnieh bidejna, min jaf daw l-affarijiet u qatt maddewna minn rasna. Din il-preċiżjoni li hemm f'daw l-affarijiet, f'dil kreazzjoni ta' Alla. Ma jistax ikun li m'hemmx Alla, kif jista' jkun? Min ximkien bdew dawn, bħalma beda d-dem. Id-dem ma jistax jiġi evolved kif edna xek, sewa qed nispjega jien brader. Biċċell dak il-mutur li semmejtlek qabel dak li juhu l-enerġija mill-ċelloli ġifri. Huwa mutur jekk ikollu xi ħaġa nieqsa dak li għax għandi ritratti ma m'għandix available fuq dal slide. Isu tadpole qiegħed, okay? Ikollu anka demp biex ikun jista' jmexxi l-affarijiet u jġorra ċertu molecules, ċertu vitamini miegħu. Issa jekk da demp ma jdurx, il-ħaġa tibda tmut qatt ma tgħix u ma tistax U anki tevolvi. kif ġew iż-żerrija. Iż-żerrija x'imkien il-pjanti l-affarijiet, il-pjanti u hekk. Min x'imkien bdew, iż-żerrija l minn fejn ġiet. Ma nistax nifhem jiena Rrid ikun hemm- dawk in-nies li ma jemnux li Alla ma jeżistix u li daw l-affarijiet. Ma nistax nifhem jiena. Għax ġieli daw in-nies ikunu orri fis-sens li jkollhom knowledge ta' affarijiet. U kif jaslu konklużjoni li Alla m'hemmx. Ma nistax nifhem, vera trid tkun il-fidi u Ġesu jgħidilna jien dawk li ma rawx u hemm naħseb wara ħanna qegħdin naraw. Ekku. U qegħdin nippruvawhom anzi illum u xejn. U għalhekk ħalla l-firma tiegħu għax kien jaf li aħna ħajnkunu fatti tinsix li Ġesu qal li aħna nibdew nagħmlu affarijiet li huma milhomx, li huma pereżempju mmorru fl-ispazju, qed tifhem u naqbdu t-teleskop u naraw fid-dem u nisħal xi darba niskopruha bħalma anke nista' nsemmija fil-baħar fejn qasam il-Baħar Mosè. Fejn qasam il-Baħar Mosè instabu iċ-chariots, ma nafx jgħidulhom bil-Malti, iċ-chariots li kellhom l-Eġizzjani tiġwara u sabuhom hemmhekk fejn qasam Mosè. Karrettuni jinnaf, insomma tipo hekk. Whatever, sabu r-roti u mill-spokes, ħalli nuża l-kelma spokes ta' roti, id-dejtjawhom li kienu ta' dak iż-żmien, ta' ċertu farawn li kien eżist ta' dak iż-żmien. Ta' dak iż-żmien. Għax tinsiex aħna il-Bibja tajt, inti forsi għatta fi program ta' qabel di, illi meta żmien jibda joqrob, ok? Alla jibda, he will start manifesting himself. Allura lek aħna bnejna submarines, għax jidu submarines biex jinżlu għemmis, fellu jisibu dawk iċ-chariots, qed tifhimni x'ipprova Eżatt, ngħidlek. iva. Aħna ridna electron microscope biex niskopru l-laminin. Fi żmien la qabel ma Ma stajniex. stajniex, eżatt. Allura dejjem, Alla dejjem jimmanifesta lilu nnifsu ġo fina. Panajta x'aħna created in his own image u rridu nirriflettu lilu. U qegħdin nuru wkoll li l-kelma talla u x-xjenza jimxu u jitfid. Għax kieku ma tkunx ix-xjenza kif sa jippruvaw għalina l-bnedmin li l-affarijiet li għaw hawnhekk huma verità. Dan huwa l-qofol ta' dal-programm infatti qed norikom xjenza u affarijiet li qegħdin magħna kuljum bħal pastardek naqbdu pastarda nħarsu lejha
toqgħodha tara sew taqbdu dak il-pattern li għamilt jiena tibdew minn li għamilt jien li orejtkom. wita. Taraw il-pattern li qiegħed hemmhekk anke fil-pastarda. Eżatt. ċaġa għandi di qudiemi bħalsa ma nsibx li għandi slide fuqhom, ma nara pastarda u hemm il-ċriki fuqhom bħalma bdejna naraw fuq il-widna. U l-qaqoċ ukoll naħseb. Il-qaqoċ proset, l-asparagus. Eżatt, mela ara kemm hemm. Il-ġirasola ma nafx jgħidula bil-Malti, u s-sunflower. Is-sunflower, iva. Sunflower. Mela. Il-żerrija tagħhom. Iż-żerrija tagħha, eżatti. Mamma mia xiġmi, għandi iktar slides. Iwa, hemm slide, forsi naraw għandna xejn iktar referenza tal-iskrittura. Although perhaps no immediate obvious, but phi also appears in the Bible. Qed naraw is-sien qed inkomplu milli li bdejna qabel il-break. Nistgħu nkomplu slide l-oħra jogħġbok. All right. Hawnhekk komplejna bil-isien naraw ukoll, il-isin jatnaw minn dawk il-isin. bil-isien. Issa dan per eżempju, dina oħra, dik hija l-kaxxa li bdejna ngħid, tinsawx ġo dik il-kaxxa mbagħad hemm dik l-spiral li bdejna naraw dak il-line idur. Ok, dan il-bini huwa sinteti tempju, dak tempju ġol. Tempju imma mill-bniedem imma użaw din Il-pattern. il-pattern. Kif dajna, kif ngħidlek anke tal-istok. Isu ġofin anke ċertu hemm ċertu mużiċisti jikkomponu mużika jużaw dak il-pattern. Per eżempju jużaw il-keys tal-keyboard, taf li l-keyboard għandha 5 suwed u mbagħad għandha 8 bojot, għandek il-flats u sharps u għandek il-tonic notes. Jippruvaw jużaw il-frekwenza 1.618 li bdejna jlek qabel, jużaw ċertu patterns. Bdejt nara, bdejt isni prepara ftit tal-program, bdejt nara producer jaqbad, taf, għax tlajt kummerzu, tlajt fil-studio fil-direttur tagħna, bdejt nara ċertu grafiċi li fakkarni, kellu isu bars ek ta' stampi, u mbagħad kien hemm bars taħtom ukoll. Da beda jaqbad dik il-kaxxa dal-mużiċista u beda jagħmel ħanuża dal-pattern 1.618. U l-mużika li ħala in-nies kif jisimgħuha joġobhom. Qed tifhimni għax qisu għandi embedded fina dal-pattern. Fid-dem tagħna, Infatti jien manifestaw kif rajna fl-slide ta' qabel fil-bini wkoll. Eżatt. U għandna aktar? Ħanaraw xem il-piramid, per eżempju. Il-piramid qiegħda ddiżajnjata fuq dak il-1.618 il-ratio. Ħanaraw x'għandna aktar slides. Il-Mona Lisa, qed tara kif qiegħda tidħol eżatt. Issa da ma ninsawx li kif skoprew il-faj il-1.618 bdejna naraw aħna n-nies fej użani huwa x'kienet jgħid Leonardo da Vinci. Infatti din qed tifhimni relatata miegħu. U għedna l-proporzjonijiet tal-bniedem, ixċiri li ngħid pereżempju jekk naqbdu wiċċ aħna ta' bniedem. Jekk il-wiċċ tal-bniedem, pereżempju d-distanza ta' jnejna hawnhekk, ok, distanza tal-imnieħer bejn l-ħalq. Iktar ma l-bniedem ikun viċin ta' dak il-pattern, iktar ikun attrattiv. Bħal snin. Is-snin rajtu, l-ewwel ma dawna iktar ma jkun attractive. Alright. Now we like maybe for some other, you know, but the models, for example, or actors, you know, when you see somebody that's very attractive and somebody is not, it will probably depend on this pattern, how close their face is close to that pattern, the 1.618 box. Okay. Anka l-widna perfetta Iva li rajna qabel. Tiġi toqgħod eżatt dak il-pattern. Eżatt. Sambat ħadd tiżgħux li aħna kellna hemm ċertu affarijiet li jinbidlu mhux evolve, change, because id-differenza bejn evolution and adaptation is different. That's good. Okay? Aħna nafu li għandna l-kukkudrilli tal-ilma baħar u l-kukkudrilli tal-ilma ħelu. Ma jfissirx li the crocodile evolved. First of all, aħna għandi start meta l-ħalaq id-dinja kien kollu l-maħelu biex nkun stajni xorbuħ. Wara l-flood ta' Noa illi aħna kellna l-ilma mielaħ, xumbat l-ilma tħallat ħafna ma' ġebel u lajm u sar mielaħ. Okay? Allora l-kukkudrilli li kienu qegħdin fl-ilma ħelu saru jadattaw ruhom imorru fl-ilma mielaħ. Ma jfissirx li evolvu. That's good. Ta' botta mhux evolvu. Eżatt. Okay? Kif l-atmosfera qed titbiddel ukoll, ara kemm aħna rridu naddattaw ukoll anke n-nifs tagħna, ara kemm qed ikun hawn iktar rażma minħabba li ġismu. Mela dan bħalma jkun hemm virus u aħna rridu niġġildulu. Niġġildulu u wara ċertu żmien u mbagħad inkunu rbaħni sibna x'irridu x'nieħdu biex nipproteġuh u hekk.
U fil-fatt jiena per każ meta kont żgħira laqmuni wkoll illum ċertu mart madux ikun tela. Ara dejjem aħna l-bniedem irridu naddattaw u l-istess ħaġa l-annimali. Sewa qiegħda ngħid jiena u fil-fatt jien taf x'ngħidilhom, ngħidhom jien għadni qatt ma raj x'għadina li saret bniedem. X'għadina baqgħet. U sewa qed ngħid. Dak id-DNA, dak li jorejna qabel, dak isu Garigor, that's very, very complicated design. Ġviri, dak u tajjeb direttur nistaw ntellawa. Dak id-DNA, dak għal-kem qed naraw 0.618 hemmhekk fil-isjen tara. Kollox 618 kullum kien. Dak differenti tagħna u tax-xadina għalkemm hu close, imma jkun hemm xi ħaġa mhux eżatt, ma jfissirx li aħna biddik differenza ta' differenza bejna u bej xadina. Bej xadina. Aħna jekk mister żball insejt l-iktar ħaġa viċin tagħna d-DNA xi frotta terġa' laqas ix-xadina, ġifieri jiena nemmen li Alla għamilha affarijiet hekk biex aħna. Ġifieri il-frott għandhom id-DNA wkoll. Żgur. Ukoll. Ġifieri id-DNA mhux fid-demm ikun. Ikun fil-atom structure tagħna. Ma nistax nidħol fiha għadha x'an bat ħaniftu Book of Wells. Iva. Imma le ma rrid tinsaqsi għax jiena nkun qiegħda hawnhekk minflok it-telespettaturi. Allura nibda nipprova ngħid min jaf x'qegħdin jistaqsu. Allura nkun nixtieq nagħmel dawk id-domandi. Fil-fatt għalhekk għamil dik il-paġna wkoll jiena hemm il-verità jekk tkunu tridu tistaqsu iktar nistgħu nagħmlu ċett sħiħa fuq Facebook, ġifieri mhux biex nagħmel riklam lil Facebook, imma ħalli nitalmu iktar għax bekk jiena tallimt ukoll għax jgħidu lin-nies kemm taf tispjega vera huwa l-Ispirtu Santu sintendi li qed l-kliem, imma sintendi hemm miktub ukoll u kemm konna qednijilkom qiegħda flatti fil-qari tal-iskritt fit-talim tal-iskrittura, ġifieri rridu nitalmu. Bekk ġifieri mit-talim u Alla dak li jrid jagħmel magħna jrid itina l-erf. Fil-fatt, Salamon minn għalija kien talbu l-erf u xiek għax u xiek sewa għedha. Salamon kellu dik il-bicċa li vera impressjonani, dik il-storja fej għal kien hemm żewġ nisa jġildu għat-tifel. Fil-fatt, għax Alla saqsi xitrin inti u għallu tini l-erf. Ġifieri. Importanti aħna fl-iseni ma nkunux ignoranti, aħna li nemnu il-believers avżati fil-Bibja, għandiku fl-ewwel slide kienet, kelli slide more tix imma ma importax. Kien hemm ma għamiltix daddek. Hemm vers fil-Bible li jgħidlek. Mhix hawnhekk, mhux hekk f'dik. Le, mhux f'dik. Le, mhux din. All right, ma importax, ma biex qiegħed hemmhekk. Le, li aħna ma nistgħux noqogħdu ignoranti, rridu noqogħdu up to date. Fil-fatt anke Pawlu qala wkoll. Forsi għal Pawlu. Pawlu qala ma rridkomx tkunu ignoranti. Ignoranti tfisser lack of knowledge, mhux hekk, ġifieri li ma nkunux nafu, mhux qed nipponta subajja bħalissa nista' nkun jiena ignorant għax ma nkunx intiża fuq dak is-suġġett per każu, ma nkunx naf dak li tfisser tkun ignorant fil-ħaġa. Allura Alla ma jridniex inkunu bekk ħallinna l-kelma tiegħu, ħalli meta x-xitan jibda jitfanna ħafna gideb aħna nkunu nafu li dik hija gidba mhux verità ma jkunx jista' jqarraq bina. Għalhekk ngħidilkom iftħu l-Bibbja jiena għax din hija ittra mingħand Alla għalina, ittra ta' mħabba ta'. Hija inkredibbli xi ġmiel il-kelma ta' Alla. Hija il-manwal għal-menu ħanejt hekk ħanitfaħa fuqi. Hija il-manwal fuqi, hija l-manwal tiegħi. Ta' kif għandi nimxi u nikkumbatti d-dinja wkoll. Meta aħna nixtru karozza fil-isjen forsi meta jkollna l-flus biżżejjed nixtru karozza ġdida, jtuna manwal magħha. Eżatti. Issa aħna jew washing machine. Jew washing machine. Aħna meta nixtru il-washing machine ħammur fuq washing machine. U jkollha l-manwal tagħha, ma mmurx naqbdu manwal ta' ħaġa oħra u nimxu miegħu. Nimxu mal-manwal tal-washing machine. U Alla meta ħalaqna tagħna l-Bibja biex nimxu magħha, mhux biex ninjoraw. Saf aħna speċjalment jien, aħna mmetti anke xi kultant nixtri xi ħaġa u qasbis nara l-instructions. Tajjeb jew l-manwal u mbagħad jiġi xi ħaġa ngħid tortija għax ma rridx instruction. Tortija għax ma naqrax il-Bibja. Eżatt. Eżatt. Għandi iktar slides ħalli jekk fil-każ. Ħana naraw id-direttur jitinix li kien imiss.
Ma baqax qed tgħidilna. Okej, ma ġara importax. Li forsi nista' nkellmek daqsxejn kemm baqgħna Baqanna xi 3 minutes, 3 minuti. okay. Ma nixtieq ukoll ngħidlek għax semmejt ukoll. Id-dinja jgħidulna li ilha biljuni ta' snin. Imma skont il-kelma talla hemm timeline u xek. Ekku timeline proset. Għax għaddi niftakar għalla waljilu da. Sa m'għandix li-slides tagħhom Le ma ġara xejn. klimi. Forsi tarġa tiġi Malta. Nagħmluha. Namluha, imma spjegalhom naqra din. Kemm skont il-kelma talla, kemm ilha id-dinja? Skont il-kelma talla, it's circa 6,000 years. U mhux Tajdi kif biljuni? ġibtu- Le, mhux miljoni. Tajdi kif ġibta 6,000 years. Għax naqbdu, di tista' tmur fuq l-internet u s-sibuha ta' ġifieri. Taqbad l-ismijiet u hemm ktib fil-Bibja li jgħidlek ċertu smijiet, naf li Eżodu laqas Ġenesi fil-isjem, forsi inti stajlek li jgħidlek l-ismijiet u kemm għandhom żmien in-nies minn Adam sal-Flad. Fl-Esodu. Ok, fl-Eżod. U bik-kalkulazzjonijiet. Anka Ġenesi wkoll, Jattot, tagħmel literally a normal sum of those years. It shows you that we're approximately 6,000 years old. Mbagħad jekk għandna ħin nista' ngħidlek. Ħanejlek ħajkonna wara riklami. Wara riklami ngħiduhom għax din hija importanti li tkunu ta' fuqhom. Mela ħanaddu għar-riklami u isimgħu naqra din għax din naħseb issa smajtuha għax tant drajna b'affarijiet nista' ngħidilhom li huma gideb għax skont il-kelma talla, ħna nimxu jekk ma tkun skont il-kelma talla, tkun xi ħaġa giddiba, bat stalikom sa temnu. Min jaf kemm drajna aħna li id-dinja ilha miljuni ta' snin. Ħanorukom wara daw ir-riklami. Intukom naqra eżempju biex niġu naqra fija. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità hi Kristu wara x'rigal tajnikom illum, jiena ngħid għalija daw l-affarijiet ma kont smajthom qabel, kont smajthom minant imma qabel dawn ma kontx naf fuqhom. Ma rridx nitlef mill-ħin ħalli nispjegawlkom il-għala ilna nisimgħu li d-dinja ilha miljuni ta' snin. U skont il-kelma talla ilha xi 6,000 jew 7,000. Ċirka. Bej 6,000, 7,000. Kontajtni darba minnhom eżempju. Lejdu inti. Le, żgur mhux ħan ittestjak ġifieri. Ok, mela. Jiena naħseb l-iktar li kienet hemm ħafna evidenza, right? Però naħseb l-iktar waħda li kienet trattatni ħafna u sempliċi. Għax kienu għalu li, what about the layers? You know when they show you the layers of the under the ground. Il-livelli. Dik kull livell, per eżempju, 10,000 sena. U kienu sabu ħafna mhux darba ta' ġifieri, siġar qegħdin placed exactly across the layers. Ma jistax ikun li jekk dawk 10,000 kull livell, ma jistax ikun hemm siġra qiegħda ġon off somek. It-teorija ma tantx kienet solid, hemm ħafna iktar. Pereżempju anke meta kont nistudja material science fil-kulleġġ, kont saqsejtu jiena il-professur, għatlu sma' professur, għatlu ħanaqleb daqsxejn fuq l-atom issa, fuq il-force, time and matter. And għatlu isma' għatlu kif qed iżomm, nejna naraw fuq l-electron microscope, għatlu kif da qed iżommek dal-ħadid fl-imkien, and that's a force that we still yet don't know what it is.
li sissa għadhom ma jafux. Sakke kont nistudja, jena ngħidu hekk, Qed tistudja ġifieri. inti. U darba wkoll kont tajtni inti bħal meta jsir tsunami. Ikun hemm evidenza li l-qamar ikun resaq. Ekku, Le- ekku. em- Proset, thank you tal-li fakkartni. Għal dik jiena l-mort. Dik rrit. Għal dik l-aktar. Ok, mela, aħna nafu u bl-experimentation, observation, ok, b-science, illi il-qamar specialment it's gathering dust. Alright, jaqa trap fuqu. Ok. Issa meta jkejlu, meta marru jkejlu it-trap fuq il-qamar, huma kalkulaw, right, il-qamar jiġbor, per eżempju, ċertu ammont ta' trap f'ammont ta' snin. Ikkalkulaw u long behold kien ċirka 6,000 years, ok? Issa aħna nafu li l-qamar qed nitilfuh bil-mod il-mod, qed jitlaq naqra iktar il-bot bil-mod il-mod. Issa kieku dan ilu miljoni ta' snin fejn kien il-qamar, kien ġofina, le? Da żgur kieku. Aħna nafu kemm meta jkun hemm it-tides, aħna Malta ma tantx għandna tajdi, tajdja ma mhux daqshekk, fejn qotin tajdja. Tides huma meta l-ilma u xek Il-baħar tal-baħar jitla l-fuq. U taraw pereżempju jekk sifirtu taraw id-dajjes qegħdin fuq ġembhom. Dik tiġi minħabba l-magnetic field tal-qamar, right? Issa qed nuża termini Iva ma jimpurtax. Issa. Jekk il-qamar kien iktar viċ, issa da minħabba ċertu pajjiżi għaliex Malta le u ħafna pajjiżi oħrajn iwa. Għax dikka minħabba kif qiegħda pożizzjonata d-dinja, right? Issa dak naqra, imma ġeda meta jekk kieku l-qamar kien qiegħed viċ, kieku għandna Kieku tsunami, kieku tsunami kull jum u ma nistawx nevolvu, jek neqpaw mutu bħal ma tlek fuq dak il-mutur. Li niġi jek forsi nistaw jekkom għasib slajt malaj, dan huwa l-mutur li bdejt najdilkom l-ewel. Ok, li kieku dan jekk dan il-mutur li iġġor il-vitamini, għarajt, jgħat fuq il-tablet għaw, skużani, noriku fuq il-tablet. Għatta kif inu issu tadpole bid-demp, ok? Dak jekk ikollu xaġa minn dan mekkanizmu qed jiġi evolved, dik ma taħdimx. Kif qiegħda d-dinja ġifieri Le, di m'għandix tasa, dan huwa biex ħadkom lura jiena. Li bdejt ngħidlek l-ewwel. Kieku dak huwa li ġor il-vitamini, dak jekk ikollu tadpole ġor il-vitamini, din ridet tiġi kreata dil-ħaġa, għax jekk ikollha xi ħaġa nieqsa minn hemm u mhux qiegħda evolved, qed tiġi dik ma taħdimx u niqgħu mutu bħat tsunami. Qed nifhem ħafna. U aħna bit-tsunami jekk il-qamar ikun qiegħed viċin, niqgħu ner u niqgħu mutu. L-istess ħaġa dik il-mutur li jorejkom li qiegħed ġoddem tagħna jġor il-vitamini biex aħna ngħixu. Jekk dik tieqaf, aħna mutu. Eżattament, dan is-suġġett huwa vast, qegħdin naslu fit-tmiem tal-programm, laqas naf kif għadda. Mamma mia, xem ħafna u ħafna xi tgħid. Missejnilhom żgur ħafna affarijiet. Jekk tkunu tridu tistaqsuh, tibżax ibatu fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook il-Verità, kemm tagħmlu l-Verità u malaj titlalkom. U nies li jekk forsi jinnaf m'għandhomx Facebook qegħdin jarawni u jarawni fit-triq jew fejn qed inkanta. Waqfuni kif dejjem tagħmlu u tibżax jiena nipprova nispjegalkom u jekk ma nkunx naf nasal f'dan l-er fej jista' jasal Ivan bħala xjentist, tibżax nibatlu, insaqsih u mbagħad intikom ir-risposta. Jien bekk tallimt il-kelma talla fej kont neħel meta sirt kont għaddi baby Christian. Kont nagħmillu lil pastel lil missieru lista sħiħa ngħidlu hekk u hekk wejlt. U kien dejjem itini risposta minn fuq il-kelma tiegħu tal-mulej. Grazzi ħafna immens tal-li ġejt għax di kienet il-ħolma tiegħi li tkun bħala mistieden. Jalla jekk il-mulejtina sena oħra u nibqgħu għaddejjin dan il-programm narġa' nistiednek għax tiġi darba fis-sena inti ma il-mulej ma nafux x'inhu l-pjan tiegħu. Forsi tiġi qabel ukoll, ma nafx u ma nafux jekk il-mulej jiġix għalina wkoll l-ħatfa tiftakruha li għamiltilkom fl-ewwel tal-programm jista' jkun li jaħtafna u ma nkunux hawn. Jalla li dawn il-programmi iservukom ukoll biex jigwidawkom u dejjem staqsu. Ħanaddi għal-kanzunetta. Dil-kanzunetta. Xaħġa tal-bidu li għad fuq l-atom, dak ingredienti, xaħġa tajba li forsi il-tespatu jistaw jibdow minn Genesi. Eddin hemm dawk l-ingredienti, forsi ħalluhom bħala exercise, ifittxuhom. Isibu tlet
ingredienti tal-atom, ok? Musajdom l-om njena, Alright. u bat jiprofa qablu ma l-iskrittura, edin emmek, jek ikollhom xi mistoqsijiet kif għattin tistaw jgħidulna. Mela, ħanaddi għal din il-kanzunetta. Bil-Malti, għamiltilkom bil-Malti għax iktar i-propja oriġinarjament hija How Great Thou Art u rekordjajta mal-ajr bil-lejl sa' 5 ta' filgħodu wara x-xogħol imma rid nagħmilha dis-song ħalli infaħħar lil mulej biha. Kemm inti kbir. Naċċetta illi miet u fatt li jum minn fuq salib salvani u minn ħadd it-toqob ta' tnubiet fost lajjat tal-merħba Kristu jiġi jieħodni d-dar bil-ferħ żgur qalbi t-tir